أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Dan no, alhamdulillah. Kata yang masuk pengabala kira awitakan. Wa in kuntum junuban fatahharu. Upama ko skano na ayam masuswa iyo na majijunub kano. Bana pala tanong sebut. Majijunub kano na sutikan. Nagyang auto kasutiro ami aloy. Naya butalian na al-irtisal. Mana niya nakapigo. Kaya pagkalumpiyo siko najis agu so hadas na dua. So hadas, so al-hadas ya hadatanan na marsik. Na so hadas na adna al-asgar may to hadas. Ada taruh miya kakapat ka sa tai, miya kasong ka sa siar. Ako kaya na al-hadasul akbar. Naikira aya hadas marsi kutaw na may ito, na aya pagkalumpiron, nasara makapagabdas. Naikira man aya marsi kutaw na mala, dataro miya junub, so gupen miya pasad so haitian, so miya pasad so nifasian, na aya pagkalumpiron na al-irtisal. Kapigo. Nagyan na kapigo. Nakapakaya so paigo ka na yung adnabdas. Ay mana niyan na pagabdas ka. Sa sutyo ka pagabdas ka. Lubiw ang ada suat na mga najisun si salaos ka, napagabdas ka. Aw nabing ka paras ka, gilimang ka, sapo ang abog ka, napakauri ang kaaing ka. Napigo ka. Na makapigo ka, na makapasad ka pigo, na dungaw buo na binso o na binso aing ka, nagyutod ni abdas ka nga ito, paganay kaya pagabdas ka, nagyutod ni kaya pigo ka. Wa in kuntum marda. Wa in kuntum marda. Mana niya nagya inaloy si iyo Allah, nagya iso say adi ka pa kaya abdas, kakailangan na pigo. Nagya nga ito miyaloy tanwa mala najis, mala hadas, datara nga ito miya junub, sumiya hay, sumiya nifas, nagya na. Giyap man ay tundugun wala na di pa kagagamagabdas. Di pa kagagamagabdas. Absembaya. Absembaya na di pa kagagamagabdas. Gito na absembaya na di kagagabdas so najis. Na makapig. Gina pasembayang
na di pa kagagamagabdas. Kapag ayat ini nga pakapagabdas na daig o di na kasakit, anapalian, maaangal, nato na isuan niya. Wa in kuntum marda, amay pangas kanu, na masusua iyo, na pangasasakit kanu. Nagyang anak pangasasakit na api ato na sakit. Sakit alawa, sakit alawa, o pa makapagabdas ka, na pagkalaso sakit ka. O di na anapalian, maaangal, o pagabdas, na pagkalaso sakit yan. Isaw na nun, wa in kuntum rakam wahid. Rakam isnan, aw ala safar. Aw ala safar. Ikadua, pamakos kano, na lumalayag kano. Lumalayag kano. Nagyan na lumalayag, naya kalilit na daig. Alma'u mafqud. Inuro na nanti ako kaya kalilit na daig. Igira daig. O di na anay, naupagabdas na ka, nada kay nung kada kitinda ka. Out. May tusig. Aw jaa ahadun minkum minal ghaib. Ikatlo. Miya kauma, sisar kano, apadra kano, siya lupa. Giyangan na lupa ay naloy sa naginang sugpa ka, ibarat na so, kagya sukuran nak napabastos. Nailata, di niyang katero. Kagya na sukap pakaudu manusia. Nagyang ay agait na ay pakasalama na niya na Buddha. Kagya supliw ko manusia na bilang nga sa pirago ikakomyasi ko Buddha. Naya mana wait na knabasif mitutan oro na tayo. Knabagiti mana niya. Kaya mana niya na mapupuro na Buddha. Nagiti mana. O di na miya ka umaswisar kano siko mapupuro na Buddha. Berat na miya ka liyo or ka nga to amarsik. Diyan na ikatlo. Aw, udi, lamastumun nisa. Diyan na ikapat. Diyan na lamastumun nisa. Napadanang ko lamasa. Lamasa. Mana lamasa na. Kiap, datara, kiap. Gitu mana niya. Ilmas, kapting ka. Yalmas, kepet. Na bida sula masa gusula masa. Kami atagun so alif, na emiyak mana niya na, miyak ikipeta. Kumi apat so isa, na kumi apat mamuso isa. Nagyan na nikyatag iro sa khilaf. So, Syafi'iyya, gusto malikiya, na sumama, na mag-abadas, napiag ibu kakriyan niyan si ko babay na miya batal sabdas yan. Makapagabdas. Ibarat na miya kubalira na makapagabdas. Agi ito inunutan nila. Sopmaso Hanabila agyan na ni Rajih na kenapa gitu makna niya? Ang ito kapakasku. Katiga na umakas keyakinan sa umanisa. Nasok kaya timo ko madhab na tigiran na api ami akasku sumiku sumama na sumiku subabay na keyakinan sa umanisa na kenapa pakabatal sa abdas. Kaya pakabatal sa abdas na ipmanang ka kulama sa suilat. Akna bagi ayam mana niyan na gibo kaya pakaskuira nga ayam mana niyan na dia ngotua dira ka perempuan. Na umiram taon siran nagiti kapakabatalya sa abdas. Giti kapakabatalya sa abdas. O gibo kaya pakaskuiran apya ayam mana niyan na kiyakinan sa umanisa na di pakabatal sa abdas. Ay pangabatal sa abdas, naudingaw kumana so pura mana niyan, kaya mana niyan, na soema ay mana di ka perbango kerumay. Giyanan itelo ay naloyo Allah.
O pama, kuskano, nagpangasasakit kano, o di na lumalayag kano, may katapad sa CR so kisar kano, meron daw so karumay, pamana inubayo tao so karumanian, mga babay, falam tajiduma, ada ketuuniwaik, da ketuuniwaik. O di na anaik, nao pagabdasan ka, o pigo na ka, pamako pigo na ka, nadakitinda ka, dakinom ka. Nanto na ihakuman yan. Pagabdas ka ito, fatayam mamu. Kagya ka mau to, tayam mamu. Tayamom ka no.